Pozdrav dragi moji prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da pripremite mekane, sočne i ukusne svinjske krmenadle. Osnova svega je marinada. Ja je pripremam uveče tako što prvo ubacim decilitar i po ulja. Ja ovdje imam pripremljeno 6 svinjskih krmenadli. Svaku krmenadlu dobro ću uvaljati u marinadu. Krmenadle kada kupujem biram da budu prošarane. Jako je bitno zbog masnoće koja također daje ukus krmenadlama. Ovako pripremljene krmenadle poklopim i ostavim u frižideru do sutradan. Pred ručak izvadim posudu u kojoj ću peći krmenadle, malo je nauljim i poređam krmenadle. Krmenadle sam odozgo zatim posula sa malo mlevenog šarenog bibera. I ovaj deo naglašavam jer sam nekim čudom uspjela da izbrišem taj deo snimka. Za to vreme uključim rernu da se zagreje na 200 stepeni. U zagrejenoj rerni krmenadle ću peći oko 4 minuta. Nakon tog vremena krmenadle ću okrenuti na drugu stranu. Nastavit ću da ih pečem još 12 minuta i krmenadle su gotove. Jako je bitno da vodite računa o vremenu koliko meso pečete, jer od toga zavisi da li će meso biti mekano i sočno. Krmenadle također prelijem saftom u kome su se pekle, jer im taj saft dodatno daje na sočnosti i ukusu. I kao finiš, krmenadle ću posuti seckanim svežim peršunom. Čarobna marinada, čaroban miris i ukus. Hvala dragi moji prijatelji što nas pratite, sve vas puno pozdravljam uz jedan vic. Da li znate koji je glavni uzrok razvoda? Pa glavni uzrok razvoda je brak.